Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab 1 Samuel 6. Ajarilah kami agar kami mengerti firman-Mu dan tuntunlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Peti perpadanan iulihkan. Kenca peti perpadanan Tuhan pitu bulan ibas daerah Filisti. Idilo bangsa Filisti imam-imam ras tukang sihir nina. Uga si bahan karena peti perpadanan Tuhan adi sikirimkan mulihi ku inganna. Kai arus sikirimkan ras peti perpadanan nina ngaloi. Tentu saja adi iulih kendu peti perpadanan di bata Israel. Laban sila ikirim kendu radu ras peti sada pemere manbana guna nebus dosandu. Peti perpadanan laban simulihkan adilakin ras pemere. Alu bage kam tentu ipepalem. Jenari tereteh pagi man bandu engkai makalalap kam iukumna. Kaikin pemere siman kiriman man bana nina kala nungkun. Erjabab ia nina 5 engkibul emas tempasna bagi bareh ras 5 engkibul tempasna bagi menci. Sada tiap macam ibas tiap raja kalak Filisti. Serikap pinakit si engkenai kam krina. Rasi engkenai raja-raja si 5 Laban cila ibahandu tempas bareh ras menci si sangana encedaken negrindu. Janah arus ipahagandu di bata Israel. Beram-bera inga dikena ngukum kam. Ngukum di batandu ras negrindu. Man kadendu pemersi ukurdu bagi raja Mesir ras kalak Mesir nai. Ula kam lupa uga pengukum di bata ia sah ibrena kalak Israel nadingkan Mesir. Dagina sikapkanlah geretam baru ras 2 indung lembu sila pernah ngangkat pasangan. Ampekan pasangan geretan dai ku lembu jenari gerak anak naku karam. Buatlah peti perpadanan Tuhan janah tamakan kubas gereta Jenari tamakan deherkan peti perpadanan barang-barang emas siman kiri mendu man bana jadi sada pemere guna pertebus dosandu. Pedalan gereta janah pelepas ia lawas cine. Kensa perdiatekan pelawasna adi kukuta bet semes ia lawas. Enda ertina maka dibata kala Israel si enggo mereken marah simbelin ibas kita. Tapi adilang enggo sieteh maka labo ia si erbahan pinakit Jadi bage saja Ibahan kalak dai kais ikatakan man bana. Ibuatna 2 indung lembu jenari iampar kena pasangan gereta kuje. Janah ikarang kena anak lembu Itama kena peti perpadanan kubas geretan dai. Bage kotak isin emas si tempasna bagi menciras barah. Lembu dai mulai erdalan arah pasar kubek semes. Janah minter itu juna kuje. Alulan darat ibas pasar enari. Gedang-gedang dalan lembu terus erboh-boh. Raja Filisti si 5 kalak ngikut arah pudi seh ku perbalengan bet semes. Penduduk bet semes rani gandum ibas berneh-berneh. Janah asum ia juga rempet idahna peti perpadanan Lanai tanggung akapna riahna ngidahsa. Gretan daerah kujuma Joshua ibet semes. Ngadi ije deher batu galang. Itakai kalak dai kayu greta Janah lembu igelehna jadi persembahan tutungan man Tuhan. Iangkat kalak Lewi peti perpadanan Tuhan ras peti si isin barang-barang emas Jenari itama kena ibabo batu si galang dai. Kan sebagai penduduk bet semes erbahan persembahan tutungan ras persembahan si deban man Tuhan. Raja kalak Filisti si 5 memperdiatekan ia ngelakokan si enda janah kenca laus ia mulih ku Ekron ibaswari eka. Ikirimkan kalak Filisti emas si 5 kibul si tempasna bagi bareh man Tuhan jadi pemere guna pertebus dosana. Sada guna tiap kota Asdod, Gaza, Askelon, Gad, ras Ekron. Menci si ibahan ibas emas nari ikirim kena. Sada guna tiap kota si iperintah raja-raja Filisti si 5. Subuk kota si ibenteng bage pekuta sila ertembok. Batu galang silit ibas juma Joshua ibet semes ingan peti perpadanan Tuhan. Itamakan denga ije jadi saksi karena kai singgo jadi. Ibunuh Tuhan 70 kalak penduduk bet semes. Sabab inanna kubas peti perpadanan maka cedakel ate anak kuta sebab enteram ia mate ibahan Tuhan. Peti perpadanan Kiryat Jearim. Maka nina kalak bet semes isekin ngasup kedis ilebe-lebe Tuhan di bata si badia kujan dia banci sikirimkan gelah ian dahu ibas kita nari. Isuruhna 3 kalak pertenahan ku Kiryat Jearim ngatakan enggo iulihkan kalak Filisti peti perpadanan Tuhan. Rohlah kam ku bernah ngelegisa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.